Hamjambo wanafunzi. Uyu munsi tugiye kwiga uburyo ushobora kubara from 0 up to umubare wenda tutazi. Tugiye kwiga uburyo ushobora kubara, which is namna ya kuhesabu in Kiswahili. Kuhesabu ni kubara. Let's start. Sifuri. Sifuri ni 0. Moja ni rimwe, mbili, kabiri, tatu, gatatu, nne, kane, tano, gatanu, sita, gatandatu, saba, karindwi, nane, umunani, tisa, icyenda, kumi ni 10. 20 ni 20, hari impamvu ntarutse. 30 ni 30, 40 ni 40, 50 ni 50, 60 ni 60, 70 ni 70, 80 ni 80, 90 ni 90, 100 ni 100, 200 ni 200, 300 ni 300, 400 ni 400, 500 ni 500, 600 ni 600, 700 ni 700, 800 ni 800, 900 ni 900, igihumbi ni 1000, ibihumbi 100 ni 100,000, milioni 1 ni milioni 1. Na tofauti harirenze. Noneho sasa impamvu natarutse ngeze ku 10 ngahita njya kuri 20 nuko hari akantu mugomba kumenya kugira ngo umenye kubara. Ufata 10 wongereho rimwe uvuga ngo 11. Mu Giswahili dukoresha kiunganishi na ifite n and a. Yes, kiunganishi niyo dushira hagati kugira ngo tubashe kunga ibyo 10 na rimwe tuvuge ngo 11. None tugiye kubyigira hamwe. Iyo ushaka kuvuga ngo 11 ufata 10 ukongeraho rimwe ukavuga ngo 11 ugakomeza 10 ugafata rya 10 ukongeraho na noneho yakiunganishi na noneho ukongeraho kabiri ukavuga ngo 12. Gutyo n'ahandi hose niko tubigenza. Tugiye nko kuvuga kuri 20 turavuga ngo 21, 22. Twajya kuri 30 ariyo 30 tukavuga ngo 31. Gutyo kugeza kuri 39, 39, twajya kuri 40. N'ahandi hose dukoresha kiunganishi na kugira ngo tubone additional number. Yes, murakoze cyane.